Добрый день, поважанное господарство. Вось былое маленькое жидовское мястэчка, якое пры Польшчы запісалі горадам. Было тут некалі пару вуліц, а вось ужо маем 70 год як райцэнтр. Ёсць у Валужыне толькі адзін светафор. Налево на Лиду на Минск, прямо на Вишнево на Вильню, направо на Молодечно. Так само можно выехать на Вильню. Ось у нас такий суд збудований. 5 костей. Такое кафе называется. Ось едут такие дзіўныя трактары, якія робуть лён. Маем, мусіць, 5 крамаў рытуальных паслуг. Сёння, напэўна, самавыгадна гэта грабы прадаваць. Больш тут у нас нічога не адбываецца, акрамя пахавання. Так у нас об'їжджають ляжачих поліцейських. Цікаво, яка там емблемка намальована на машинці. Поцікавимося. Ось нейкі наш свядомы так об'їжджає ляжачих поліцейських. Ось люди такую краіну жадаюць пабудаваць справядлівую, які сам едзе. Вось справа завод наш малочны. Быў некалі польскі, панскі. Паноў прагналі, завод забралі. Цяпер тут вось працуюць. Забрали его под Молодечно, потом в Валужинск. Ну вось одна вуліца і скончылася. Поеду я у бок Вільні. Пабачэнне.